Anginibingelele namhlanje kusenegameni lika Jesu. Asesingeneni kuvuka udle wethu the history of the church. Siyaqhubeka ke nesifundo sethu ngoba sayalelwa nguNkulunkulu nguJesu Kristu wathi lapha kuRoma 28 evesini lika 18, 19 and 20 wase uthi ke hambani nende bantu bami bafunzi bakhe, make disciples. Yini ke lokuthi yendani bantu bafunzi bami? It is preach to the people. Basi bangaguquka ke baphenduke ke uthi ke bese niyababhabhatisa ke egameni lesene likaNdodana kaMoya oNgcwele banezelwe ke ebandleni laNkulunkulu. Kodwa ke lele ngikuthanza ke lo verse number 19 la kuthi khona ke bese nibafundisa ke konke lenginiya lengako. Ngiko ke lesingena khona ku history of the church because kufanele libandla lifundziswe ukuthi umlandvo welibandla uqhamukapi, sibuyapi njengoba sesilana. Itolo ngigcine ke ngikhuluma ke ngetifundziso letasetingene ebandleni. Ngithinze ke taba siphohlongo sekuqala lengikhulume ngaso i-transubstantiation lebe kuthiwa ke iliwefa noma ke lesinkwa semthendeleko. Uma umfundisi sasibusisile sibe sesiyaguquka sibe ngumtimba lokwambamba, umtimba waKristu mbamba lo mtimba waKristu mbamba. Nalelo wayini nalo nasalibusisile umfundisi liyaguquka libe ingadi yaKristu mbamba. Lokwakwenda ke bantu ke bakuthathe ke limisa noma ke bathathe isidlo lesingcwele kube ngazuthi ngumhlatshelo, sevele kuhlatshelwe njengoba kwakwentiwa le etabenakele ehlane kunikelwe ngemvu ukuze bani bathethelele tona. Uma ngabe umuntu eshonile bese wendelwa ke leli misa kusho ukuthi sewudeke ke tona ngoba phela sewukhiphile umhlatshe. Number 2 lengikhulume ngako indzaba yephines bantu abakethu. Iphines ke ngisite kuvuma tona phambi kwempriest uthi ungadivuma bese kumpriest ke yena ke sokunika ke inhlawulo lokufanele uyikhiphe noma ngabe inganani but kude lenye libandla longaya kulo vele kufune uyikhiphe. Number 3 ngakhuluma ngepurgatory lele sikubita ngesihlanzo. Sathi ke bekukholwakala lokwekuthi umuntu nakafa akahambi straight ayesogweni noma akahambi aye ekwahlulelweni, kepha ke umuntu kunenzawo nje la khona lo muntu abephuma angene khona, uphuma enyameni bese ungena khona ke kunalomlilo lomncane ke la kungena lo nemandla ekushisa letono takho, ikakhulu leti sesethi nganyanyana tono. Papa ke kuphela bekanemandla nempriest na bishop bebanemandla ekwekuthi bangakucelela lesihlanzo ukuze kuthi wena na uhamba uya na ushona tono takho tigezeke. Number 4 ngiyengakhuluma nangema-indulgences. Ngathi ke lama-indulgences tincwadi tati thengiswa ebekathi thina kathi thengisa leti ncwadi na uthengele ncwadi wawuthola ke ngizethele letono takho kwathi ke bantu bayawuthenga leti ncwadi tekuthethelwa kwetono because it was only Pope who had power to forgive sins. Kangoba abantu bagcinela ama-indulgences sebawathenga even before bendetono because tati nemandla lawo ma-indulgences kokuthi akuthethelele tono. Number 5 ngeke ngakhuluma ke nange Maria ngathi Maria wasethatheka njengalomunye wabo uNkulunkulu akhontwa akhothanyelwa ngoba bese kuze kunesithixo saMaria la ngekhathi esonfeni ukuze ukuthi bantu nabangena bazalwane basiqabuze basikhothamele. Number 6 ngathi kukhona nekukhonta labangcwele egameni lika Jesu. Lento ke leyo khonta labangcwele yangena ekuthenini kwakhiwe emasonto lapha ethuneni la khona kwafela umuntu noma ke kwangcwatshelwa umuntu lobekholwa kakhulu atiwa lokwabanga nathi indodaba oma church yard ukhanze ebandleni kunemathuna around le church building nekwekuthi sikholelwa lokwekuthi bebakholelwa lokwekuthi labo bantu labo labafile bakholwa ngala babanemandla ukuthi bangakuqelela inzethelelo noma ke bakwendlusele umthandazo wakho kuNkulunkulu. Kangangoba kwagcina kwefike number 7 la khona labantu bese bakhonda ngisho tithombe. Kukhumbula ke lokuthi ke tithombe nemifanekiso vele bakukhonda kwakusukela ematempeleni akadzenje sekubuyile ke manje. Ngase ngigcina ke itolo ngekukhuluma ngekugcobisa labagulako kuthatha amafutha akuthiwa isalve iointment la khona bebathatha bakugqobise emalunga lathinte njengoba ngishilo itolo kuze ukuthi umuntu athethelwe itono nakafa noma ke baqale bakwene na usagula ukuthi uthethelwe. Ngicabanga ukuthi bebakuthatha kuJakobe 5 verse number 15 ngoba lapho kukhona lokuvela ukuthi ukhona yini logula kona akabite emalungelo bandla amthandazele ngekumgqoba ngemafutha noma endile tono utawuthethelwa. Ngiyacabanga lesibebakuthatha kuleyo ndzawo leyo bantu abakhe. Namhlanje ke ni-introducer
i-inquisition. I-inquisition ngebantu abakethu kwakuyindlela yokutolwa nalaba labaphikisana nalitifundiso leti egameni likaJesu. Ligama nje leli inquisition lisho ukubutisisa. Kwakuyindlela ke labekatama ngayo papa indlela bekatama ngayo papa kuyicetha yonke ke impikiswano lokuthi lophikisa letifundiso tapapa. Hayi ke utawubhekana nale nkinga ke inquisition ayingadlali ke le inquisition ya ematima kakhulu bantu abakethu egameni likaJesu. Base baqala ke abantu abanengi labese batifundzela iBhayibheli baquestione bakufunze letinto egameni likaJesu bangadikhanzi la Bhayibheli bese baqala questiona ke balaba njengabo Martin Luther ngitongena khona nje nyalo Reformation bese baya questiona kulapho ke papa alokhuzana avula ke indlela yokuthi kube ne-inquisition lapha nje ku-AD 1229 wakhetha libandla lelithiti lelitawulwa nabo bonke labaphikisana naleti tifundiso leti egameni likaJesu. Wagcina ke athole ama-monks kulolu hlobo lwema-Dominicans kuthi kube ngumsebenzi wabo ke lokuthi bahambe bagijime bafune bathungathe bathole bonke labaphambana naleti tifundiso tapapa tasebandleni egameni likaJesu. Kwakumatima ke bakuthola labantu laba bebangadlali wavele wawungabuyeli ekhaya egameni likaJesu. Kwakuthi nje nabe bakutholile lona noma mhlambe labamsola kokuthi uyaphambana naleti futhi bahambe bomvalela ejele bese betakelela amachinga abo ke lamaningi ukuthi bakuvumise ke wena ke kuphika ke kwakungasithi ngalutho because wawuphika wawutibangela nje inkinga yalo ukuthi wena vele bakuqhubeke naloku kugcilata bakubuthe bakuhluphe nekuvuma futhi kwakungasithi ngalutho because na uvuma kusho uyobulawa ke nekuthula ke nako kwakungasithi ngalutho ke ngoba uma ngabe uthula kusho ukuthi ke sebatawuqhubeka ke bakuhluphe ke vele ke umuntu wayesina ngabe abanjiwe ngilaba be-inquisition ama-monks nje ngakubamba abakuvalelise vele ekhaya ngeke ubuye egameni likaJesu. Bebavamise-ke kusebenzela underground bekuthi la ekhathi esontweni bagubha umgosi lo yale phasi kube nendlu ke lengephasi ke la kumnyama khona khwishi bawusebenzela khona-ke egameni likaJesu. Kwakuthi nje nabasebenza nawo khale esikhulu mhlambe nje kunalo mshini wokumonyula emalunga ukuqhumisa emalunga egameni likaJesu basinaba ukuqhumisa lamalunga babone lokho ukuthi hayi ingathi awuphendvuki noma ke awuvumi baqhubeke bakwenwebe kuze kuqhume onke lamalunga emtimba wakho nakaqhuma lamana babona singasoya ngasekufeni bakuphumude emalanganyana nje phithe bakubambe futhi bakulule bakwemonyule lamantu uze ufike la ufa khona otherwise bebangafuni bona kokuthi ufe bafuna ukuthi baqhubeke nale inquisition bakuhluphe uze ufike la khona uvume ke bakubekela iqala ke lekuphambana nesifundiso sapapa egameni likaJesu. Umuntu lobhekane ne-inquisition yayi-worse. It was worse kuthi indlela leyayibuhlungu kwenza i-inquisition bantu abakethu ngoba wawungavunyelwa ngisho nekutana nabofakazi bakho fakazi munye lebekavumelekile ufakazi lophambana nawe nabo ke bofakazi laba hayi wakho lotosekela wena kwakuyingode futhi kwakona lokho kokuthi utena fakazi ngoba bebabaleka abantu bangafuni ukuthi nabo bangenele inquisition because yayihluku kakhulu. Ake ngibekiseke ngetindlela tibe sikhombisa the inquisition khona ke lekwakuthi ipendulum le pendulum ke abantu abakethu kwakulengiswa insimbi lekhaliphamba lapha etulu cishe njenganali ikhuba lelisithi likhuba letindishi lesikhuba lesigulumba lesikhuba letindishi kwakubese ke kuba into lekhalipha kakhulu ke ilenge laphezulu ke lephendula iswinge ke ibhekelena ke yengcela kuwe ke iswinge ke ibhekelena ke yengcela kuwe basakubuta nje bayehlisa kancane na ungavumile abachubeka bayehlisa kancane igcine ifikile ngqo ebusweni iqale kubudzabula buso uma lokhu ungavumi igcine ibudzabula uze ufike ufakho bebangafuni ukuthi ufe because bebasafuna lokukubuta uze uvume wena. Number 2
kwakukhona lokuthi bathathe insambo bakhungele tandla takho la ngemuva bese bakukhungela ke lapha edulu ke esihlahleni nabakhungela phezulu bese ke lathi nyaweni takho babophele into lesinza kakhulu njengelitshe njengensimbi lathi inyaweni takho ke bese ke bayikhulula ke lensambo ke uweke wena ukuthi ke dluthu lapha phasi bayibambile lensambo kuze wena na ungafiki phasi bese kuso lokwesinza kokudosa lemibala ukudosa lemikhono ubhonquke onke lamalo uma ngabe awusolo awuvumi futhi awukafi bebakuthatha bakubuyisele phize edulu phize baqalele phasi futhi kwakubuhlungu i-inquisition manje abakethu kude umuntu ongafisa kubuyela kuleso sikhathi lezo egameni likaJesu lokunye bebakwena number 3 kwakuthi bakubophe nje unganyakati bakubophela enzaweni enitsithe noma kusesigcobeni unganyakati nje uthule usidu bese behlisela ke lithonsi ke enzaweni yinye la nhloko kuthi ke nqo bathi ke lobo kwakunebuhlungu ke lobo abumatima kakhulu ongeke lokungekhona ukububeketela baloku bakubute njalo kodwa abantu abakathuli bakubute njalo bakuvumise inquisition yayibuhlungu kakhulu bantu abakethu lokunye kwakuthi bakugcobise emafutha latinyawe njengaparafini bese bathi sonzeta ke emlilweni ke utishe letinyawo natisha letinyawo bakubambile natisha letinyawo baqhubeka nekukubuta bayakubuta ngiko kuthiwa i-inquisition bakubute uloku usha wena ngala bafuna uzuvume egameni likaJesu number 5 lokunye kwakukhona kwakuthi bakunathise emanti nje ubekunathe emanti uzuqumbele sisu uze sibe buhlungu lesisu lokuba kuphoqela sinatha lamanti number 6 bekuthi bakulengise esihlahleni ubheke phasi ngenhloko ubonge lobuhlungu inyawo tibe lapha edulu wena ubheke phasi emaphapha akhuphuke netibinzi kube kutobloka lo moya lana lokuba kubute njalo wena uze ufike la khona ufa khona kodwa bebangafuna ukuthi ufe bebafuna lokho usichubeke wena ngalokugciladwa and the last one kwakuthi bese bayakhipha ke labanye bebabathatha ke bababeke ke ebaleni ke lapha ke bakhulu lesigodweni ke bese kubaswa ke umlilo ke la ngephasi bayashiswa ke lo mlilo ungabi mkhulu ngoba waba mkhulu usheshe ufe ufuna ushiswe nje kahle kancane uze ulokubutwe njalo ukuthi vele uyaphambana nesifunzo netifundiso tapapa leti vele tiqinisile noma tikaqinisi letifundiso tapapa uvele ufike kabuhlungu ke bebasibakhonta ke uNkulunkulu ngona njalo because bebakwenda on Sundays busisekani ke abantu abakethu namhlanje sifundo sethu sesibeke ekugcineni in Jesus name amen.